Zapravo sada se nalazimo u prostoru gdje otvaramo moju izložbu i ovo je najbolji primjer svega onoga što mi činimo i radimo, mi umetnici, a sad isključivo pričat ću o svome delu. Sva želja da se nešto materializuje, pokaže i prikaže, ako nema neki smisao u nekom povezanom redu, jednostavno ne postoji. Umetnost ne može da živi ako nema živi kontakt sa narodom ili sa gledaocima, poštovaocima umetnosti i onim ljudima koji apsolutno znaju da na svom zidu ono što okače i svi koji kod njih dođu u njihov prostor životni ili poslovni, gledajući na te iste zidove, mogu da kažu, ej da, sad vidim sa kim pričam i koliko vredi osoba koja je ispred mene. Verujte da ovo što sam izgovorio vrlo grubo, ali ovo je čista istina. Po onome što visi na vašim zidovima, ljudi ocenjuju koliko vi vredite. Valjda zato i postoji likovna umetnost. A nama, umetnicima, je jako važno da nikad ne pokidamo tu sponu, da znamo da koliko god daleko, duboko odemo ili koliko se god držimo na površini ili plitko, što bi se rekao, sve to jednog dana treba da završi na nekom zidu i da nekome čini zadovoljstvo, da neko nadahnjuje, da neko iz toga izvlači inspiraciju ili novu snagu za svako novo jutro kada krećemo u ovaj život, takav kakav realni život. Jednom slikom može da se kaže mnogo, ali jedna slika ponekad i nije dovoljna da bi čovjek sagledao celu priču. Tako da su izložbe izuzetno važne i one daju potpuni smisao stvaralaštvu svakog umetnika. Ne govorim samo o slikarstvu. Jedan opus, da li je muzički, da li je spisateljski, sve se na kraju završava u istom obliku. Imamo kompoziciju, imamo formu, imamo temu, imamo oblik, imamo priču. U mom slučaju je vizualna priča. Tako da svaka od mojih slika ima svoj neki unutrašnji život koji sam ja preživeo, proživeo, nekad i otpatio. Nije lako naslikati dobru sliku, ali kada se spoji sa kompletnom pričom, dobija neku dubinu i neku radost. I ja sam sebe iznenadim kada postavim neku moju novu kolekciju i dođem i pogledam te moje slike u krugu, u prostoru samog izlagačkog prostora, kaže, Bože, pa ovo stvarno kao da je neko drugi radio. Ja mislim da to je lepota. Ponekad i kompozitor kada napravi neko svoje delo i kada neko drugi izvede to, doživi potpuno zadovoljstvo onog osjećaja koji njega jednostavno inicirao ili naterao da nešto iskreira, nešto da napravi. Ja mislim da je to najiskreniji odgovor koji sam mogao da dam i na ovu temu. Evo, prošli smo kroz jedan nesvakidašan period, nezamisliv, bolje da kažem. Čak i u najluđoj mašti nismo mogli predvidjeti da ćemo većina od nas ili gotovo svi živjeti u nekoj izolaciji, odvojeni od sebe i od svakog oko nas. Ali u mom slučaju to je bila, kako da kažem, idealna prilika da uđem u neki svoj svet za koji nemamo baš u svakodnevnici previše vremena, a da tražim neko iskupljenje, neko pročišćenje, neko izlečenje, zovite kako god želite. Ja sam lepo prošao kroz ovu priču o ovom mom području, znači mojoj personalnoj Srbiji i moj personalnom kontaktu sa vodama, a naročito sa Dunavom, gdje voda kada protiče čisti dušu, čisti misli, čisti telo, čisti sve što u nama ima i naš duh. U mom slučaju krenuo sam putovanje, ovdje imam jedan monoksil iza mene. Ovo je vjerojatno prvo prevozno sredstvo od kad postoji ljudi, koje je išlo niz reke, uz reke. A to nije samo neki čamac koji je iskopan sa dubine reke ili sa dna, izvađen iz peska ili iz šljunka, nego je nečiji život. Neko ko je nekad prolazio isto ovim putevima kao i ja. On isti meni nudi mogućnost kako da ja preživim, kako da ja opstanem, kako da ja nastavim dalje, kako da ja pređem u neke sfere gdje je život neuništiv, jer život ne može se uništiti, život nastavlja. Duboko poklonjenje, kao na ovoj slici gdje sunce zalazi, a svećama koje traže nadu i spas, u stvari nude nešto što je novi dan,
i kada cijela priča, cijeli vek, milenijum, cijela istorija, ljudsko postojanje uvijek svakim danom počinje iznova. Ja mislim da kada se dođe do tog nivoa, kada ja mislim da sam došao do tog nivoa, je neizbrisiva sreća koja daje prostor da čovjek može da ostane na nogama, može da ostane stabilan, ispravan i uspravan i može da kaže svoje ime, prezime i da zna da niko ne stoji iznad njega, da je iznad nas samo nebo, a oko nas je ovo što imamo, a naš život predstavljaju vode i predstavljaju izvori koji nas hrane, poje i koji nam život daju. I ono što nam daje dubinu, visinu, snagu, postojanje, naš izraz i sve ono što sagledava naš sutrašnji novi dan i daje nam potpuni smisao da idemo dalje, da se borimo i da opstanemo. Otkad se meri vreme i otkad postoji sveta, i u našoj 7530. godini vreme neće stati i vreme je ono što postavlja samo put i ne omeđuje nikoga i ne omeđuje ništa. Ovdje imamo primjere iz naše lepenske kulture sa nekim duhom koji to nosi danas i nosit će i posle nas. Koji to možda prihvate, koji to možda razumeju, oni koji možda znaju o tome, a sigurno da ima ljudi koji više znaju nego što ja znam, možda imaju mogućnost da prođu kroz ova 3 sunca i prošlog i sadašnjeg i budućeg vremenima. Neki su blagosloveni pa to osjećaju, a neki, Boga mi, moraju da plate da pređu preko te linije i da shvate ili da prihvate ili da se ozare radošću i svetlom da život ima sasvim neki drugi smisao nego što je ovo što mi danas preživljavamo. To je to.